Hagajing ther u labba lapsan kablane de kisngi hapo kajilla kaladon gajing shakta yaki babon kishnong bat ban yo iru bandon ki kali ki bomlat manki nakasurok kabakiyat kane gajing sakut ki kali he kadai kablaja East Giant Hills hakasurok ba National Highway 6 hakashnong kulyang kabajangai kumbasanpo kilometer tam na clearian kajing sakut ki kali kelas sedang nadu kamiet jong kalai phoi tarik ujumang arajar rapsan nakadaw kajing tuwa kakendo no lom bat kablatut shakasurok ba na kajing yo ringdur lala ban yo I bekitrok he kila sakut bet sbak haju kabakim la shu banki kabakila hab ban shu up ya kajing wan jong ki pu shilom haka step jong shi tarik ujulio arajar rapsan kiblala no pan pun khoj ya kakendo bat kimau layolum jingtep bana kajing tuwa kakendo kalek kawan ki pajba na kasurok ba National Highway 6 kalakta pat donru ki samla ki bami na kishnong per ki bahaban ya na katika surok kila do pan leitho examen kampulit am branch ha cleariat kabla pelong da CRB jong tanat pulit kejela Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya